Ni igongona rĩa mathiko maũrĩa ũrarĩ mũmbunge wa Emuru wa Dikir Johana Ng'eno hamwe na andũ angĩ ana arĩa makuĩrĩire hamwe mũtino-inĩ wa ndege kiumia kĩhĩtũku. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ Ng'eno acakaywo ta mũtongoria ũrendetwo nĩ andũ makĩria gĩcigo gĩkĩ. Mũtumia wake Naioni Ntutu Ng'eno na andũ a hakuhĩ nake magĩtongoria kũmũcakaya na gũtarĩria nĩ meharĩirie gũtwarithia na mbere ũnyitanĩri na mũingĩ o ta ũrĩa mũtigairi arekaga. Kuondoka kwako kumeacha pengo kubwa moyoni mwangu. Ulikuwa mume wangu, rafiki yangu na faraja yangu. Upendo wako utaendelea kuishi ndani yetu milele. Kwa mama yangu mpendwa Mary, ujue nitabaki kukujali na kukuheshimu kama mama yangu mwenyewe. Kwa watoto wetu Cheruto na Chesang, baba yenu aliwapenda sana na kumbukumbu zake zitaendelea kuishi ndani yenu. Na kwa watu wetu wa Dikir, asanteni kwa upendo wenu. Nitaendelea kuwa karibu nanyi na kuwasaidia kadri nitakavyoweza. Munini wake President William Ruto atarĩirie Ng'eno ta mũtongoria ũrendetwo ũthii wa na mbere mũno makĩria akĩmũgathĩrĩria na itemi rĩake harĩ gũkinyanĩria waki wa nyũmba cia raithi. Kuna Ng'eno niwe ũrarĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ waki wa nyũmba. Hii program ya housing nyinyi mnajua imekuwa na makelele, imekuwa na maandamano, housing levy iko shida, tumeenda kotini, tumepelekwa sijui wapi. Na ulikuwa unahitaji chairman mtu farm. Kuna watu wengi waliniambia wachana na mambo ya housing, wachana na maneno ya housing levy. One of them was not Ng'eno. Leo mimi nasimama hapa kwa hii jukwaa kusema housing inabadilisha taifa letu la Kenya. Gũkĩrĩ ũguo President nĩathanĩte gũkinyanĩrio kwa maũndũ matiganĩte magũteithia Ng'eno, ũmwe wa mwarĩ gũcenjia rĩtwa rĩa tabarĩra ya waki wa nyũmba cia raithi ya Shauri Moyo na kũmĩta Johana Ng'eno Boma Yangu Estate. I am directing the Ministry of Housing to rename Shauri Moyo Housing Estate to Johana Ng'eno Housing Estate in the city of Nairobi. Kwa heshima ya kazi ya ujenzi wa manyumba, Mheshimiwa Ng'eno alitoa uongozi wake kama chairman. Our country is only poorer today without Mheshimiwa Johana Ng'eno. Haingewezekana tuweze kutekeleza ile kazi ngumu ambayo tumeweza kutekeleza, hasa ya kupitisha sheria ya Housing Levy Fund kama sio uongozi wa ndugu yetu Mheshimiwa Ng'eno. Oho President nĩatengemanĩtie ciĩranĩro kĩa Odorita arĩ hamwe na ciringi milioni 2 harĩ o family ĩrĩa ĩratigirwo nĩ mũndũ wao mũtino-inĩ ũyũ. Na ndio mimi nataka nieleze watu wa Ang'ata Baragoi ya kwamba serikali tumekubali tutalipa hiyo shamba ekari 1,500. Sasa itakuwa shamba yenu. Hadunia Kameme TV, Leto Rakoni Bataru wa Mwagi.